Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Nyimpi ya tiproducer timbirhi ta ka Gaza kumbexani vahumelerisi vambirhi va ka Gaza va vunanga lava nga na ndhuma swinene ku nga va mani handle ka DJ Gift Magigwana na Hlavu the Gupta ya ha ri ku yeni emahlweni. Hi swi vonile ku va na njhekanjhekisani ka swiyenge swa mabulu laha hi nga vona Hlavu the Gupta posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku ri eka paseka ya lembe ra 2024 u bikecekece. Hi ndlela leyiwani a kombisa ku vula leswaku ri eka lava a nga humesa na vona u fika a va pfala ku nga va mani handle ka DJ Gift Magigwana na Psychology Mabyongo Jimmy's. Kambe swi fiki swi tlhava ngopfu DJ Gift tanihiloko hi swi tiva leswaku DJ Gift u fika a tirha kahle ka ti-iTunes laha nga fikelela ka xiyimo xo sungula. Se swi endle leswaku swi fika swi n'wi tlhava swinene. Psychology a nga zanga a swi yisa emahlweni u vheta a swi twisisa leswaku hakanene u pfariwile. Se hi nga vula leswaku post ya Hlavu the Gupta yi fiki yi susa mbhonyoponyo eka Gaza laha hi nga vona DJ Gift na yena a posta a angula ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha nga kombisa leswaku hi nkarhi lowu a ri ka xiyimo xo sungula a va nga vulavuli nchumu, laha Hlavu the Gupta a nga tlhela a vuya nakambe a kombisa leswaku na le ka Spotify u famba emahlweni. Se hi ndlela yin'wanyana Hlavu the Gupta u phikelela ku vula leswaku u pfaline eka paseka ya lembe ra 2024. Eka sweswo ndzi nga yima na yena hi mhaka ya ku loko ho va hi langutile eka paseka ya lembe ra 2024 Hlavu the Gupta loko hi languta eka YouTube u fika a tirha kahle kasi na le ka Spotify nakona u fika a tirha kahle. Laha hi nga vona a fika a tluwa kona hi le ka ti-iTunes. Loko hi languta na le ka TikTok hi kuma leswaku tinsimu ta Hlavu the Gupta ta karhi ku ba bembele. Se hi nga vula handle ka ku tipfinyinga leswaku Hlavu the Gupta u pfarile ka paseka ya lembe ra 2024. Kambe loko bifi ya emahlweni hi fiki hi vona DJ Gift Magigwana a kombisa leswaku loko munhu yena titwa a ri nqambi a yimbeleli hi yexe. Leswi swi vula leswaku Hlavu the Gupta a nga ha fanelangi ku va a pfuniwa hi vanhu vo fana wa Benny Mayengani the President hi ku vuma eka album ya yena. Kambe loko hi langutini ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo van'wani va kombisa leswaku tifene ti hlekana makovo hi mhaka ya ku na yena DJ Gift eka album ya yena u yimbelela na Mr Post. Se a fanekele a nga vuli sweswo. Xin'wanyana lexi DJ Gift a tshikelela ku xi vula u vula leswaku Hlavu the Gupta a nga swi koti ku vuma, u na rito ra ku fana na ra mbuti leswi vulaka leswaku loko a karhi a vuma swi twala hi nga ko bonga xiphongo. Se loko mhaka leyiwani hi languti kahle hi veka swa misawu a tlhelo ni vona nga kahle vakulukumba lavawani va phikizana hi ku i mani loyi a tlulaka un'wanyana hikuva a humelerisa kumbexana i mani loyi a tlulaka un'wana loko swi fika eka timhaka ta vunqambi hi ku hinkwavo va tlhela va va tinqambi hala tlhelo va humelerisa va tlhela va va tinqambi. Se leyiwani ndzi kombela ku yi veka eka n'wina leswaku mi avanyisa leswaku exikarhi ka vakulukumba lavambirhi i mani a tlulaka un'wanyana loko swi fika eka vuhumelerisi xikan'we ni le ka vunqambi. Hi ku swi tikomba nga ku mhaka nkulu laha yi le ka ku i mani loyi a tlulaka un'wanyana loko swi fika eka vuhumelerisi kumbexana loko swi fika eka tlhelo ra vunqambi. Leswin'wanyana hi nga vula leswaku swo nghenelela mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.